waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen en hoynatama aybinen pooma waɓen waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen en hoynatama aybinen pooma waɓen waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen en hoynatama aybinen pooma waɓen alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hara ene fuɗɗito e nde deftere men ɗo lollude andade deftere tawhid wiyetende al aqidatu at-tahawiya li imam abi ja'far at-tahawi rahimahullah. Haray ko deftere hittunde e hunde hittunde kadi sabu haray ko sendidiri julɗo e kefere ko tawhid on woni hoore lawol. Haray noon nde deftere nde wonɗen e jangude ɗo ko deftere nde ahlusunna wal jamaa fotti e muɗum, toɓɓe wonɗe toon ɗen ahlusunna wal jamaa no fotti e majje. Haray noon ka nder toɓɓe nder ga toɓɓere be toɓɓere sikki ko haala ñoggaka wonɗen e jangude ɗo ko wiyete matin, ko haala ñoggaka. Ko ɗum waɗi janngol nde deftere ɗo ko be tawata halfere be halfere sortidiren ko ñogga kon toon fi yen wawu famude ceernojo on famin kadi ko wiyete finde ahlusunna wal jamaa nde. Hara hiɗen andintina darsu be darsu ni andintinay ɗum ɗon saabu hara no hetti hande jamanu mo wuruɗen on a yewtiday ni e goɗɗo oyna min komi sunnajo kono sa landi ka moyne kon ɗum faandi ko a sunnajo hara o hatta jamade hiɗen mari kañum kadi himɓe goo sikkuɓe wongo sunna koya jogo ndi mbaadi ɗo ɓornoɗa ɗiɗo conci hare anga woni sunnajo wona ɗum woni sunna. Hayno si tawi woni ɓornagol ngol ma jogagol mbadigol no jeyra e dina kono wonugol ahlusunna wal jamaa ɗum ɗon ko toɓɓe woodi ɗe hanuɗa waɗude ka ɓernde ma fiɓoroɗaɗe sa fiɗike ɗe a woni sunnajo. Hay siɗa jogi mbaadi honɗum nde sa fiɓorali ɗe toɓɓe ɗe wonɗen e jangude ɗo haray wona a sunnajo few. Jakamandi wonugol sunna ko toɓɓe ɗaɓɓaɗe ya fiɓor ka ɓernde ma. Nde deftere noon nde wonɗen e jangude ɗo imam abi ja'far at-tahawi o windu toɓɓe ɗen sa wawiɗe jangude ɗe fo hooloɗe fiɓoroɗe ka ɓernde ma andu anga woni sunnajo. Sa tawi noon woni a hawlaki ɗe toɓɓe ɗo andu wona a sunnajo. Jakami andi wonugol sunnajo ma wonugol shi'ajo ma wonugol madhabu mu'tazila ma jokkugol qadiriya ma jokkugol naqshabandiya ma jokkugol innen wondema jabriya ma jahmiya ma sifa ɗin feddeji fedde be fedde hino mari finde mum nden ahlusunna wal jamaa ko ɗum ɗo woni finde maɓɓe nden e sifa ɗe defte ɗo haray na nde ɗo deftere tum winda sabu hara ibnu taymiya no windi deftere tawhid, ibnul qayyim hiɗe mari ceernoɓe ɓuuri winduɓe kono haray ko nde ɗo defte suuɓi ɗen imamu tahawi ko ɗum noon addi en suɓo nde ɗo saabu nde ɗo ko deftere raɓɓiɗude moftude. Enen en janngino wondema fiya wonu sunnajo mi jangitoɗo heña toɓɓere janguɗen nden fiya wonu sunnajo be hooloɗa honɗum reweteɗo ala si wona Allah, reweteɗo ala wonɗo gonga si wona Allah kadi o kafitetake hay e fuyi sifa makko ala hay fuyi ronkinamo. Haray kadi qadimun bilabtida enen jangino aray ɗum ɗon Allah kadi ko o arano mo fuɗɗa duumiɗo mo lannata. ɗum ɗo fof ko finde ahlusunna wal jamaa. La yafna wala yabid o lannata o mayata wala yakunu illa ma yurid latota ko sina ko faala la tablughu l awham miijoji hewtitotako mo ndaare ɗo miijoji hewtitatako mo kala no miijorɗa no Allah wa'i andu wona noon o wa'i sabu Allah dali la tudrikuhu l absar guita watamo huɓidaɗe wala tudriku l afham faamuji e gande kadi wawatamo a wata heɓude gandal ha inna mi andi Allah no wa'i ɗum ɗon ala ko ɗum waɗi defte tawhid ɗe fof miijota ko honno Allah wa'i ko sifaji makko ɗin haray jangeten fi muɗum e inɗe makko ɗen. Janguɗen kadi wala yushbihu l anam o nanda e tagore nden hayyul la yamut ko wuruɗo mo mayata qayyumul la yanam duumiɗo mo ɗanotako ko ɗon hattuɗen. Haray toɓɓere sappo e go'aɓere nde fuɗɗitotoɗen nden nde tawata ahlusunna wal jamaa no hooli. Haray noon toɓɓere be toɓɓere ɗo ko jabagol fedde kono enen en ala e natude ceernojon ko fedde honde woni e ɗuma ruttude sabu so en naati ɗum ɗon haray en naati kañum kadi e ko wiyete sonkowi ko ɗum waɗi ko finde ahlusunna wal jamaa nden tum etoto ɗen faamingol hara e jantaki yafindeji woobo. O yiɗo innugol hayyun la yamut
قيوم لا ينام خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة نقول كون ني نقول الأسماء والصفات الأسماء عند دات من كو يلي بيمونو كو الأسماء والصفات إن الله دين صفاجي مكودي إن الله دين صفاجي مكودي هاري نون أهل السنة والجماعة كان يمهنو مري نونينو no fiɓori inɗe allah ɗen ɗen mari feddeji goo innuɗi honɗum allah sa inni allahu subahana wa taala inɗe makko ɗen ko inɗe makko ɗen fuɗɗa kono sifaji makko ɗi no fuɗɗi kono ahlu sunna wal jamaa kamɓe hennano ɓe hoolori ahlu sunna wal jamaa ko no hooli wondema inɗe allah ɗen e sifaji makko ɗin enen en sifato joni kon ɗum fandiri e sifaji kon ɗum koynugol allah subahana taala kanko woni arsikowo kanko woni warowo kanko woni wurnowo kanko woni joguiɗo doole kanko woni innen wondema taguɗo ɗum ɗon fof ko sifaji allah ɗin joni noon sifaji allah ɗin hiɗi mari ko wonte al asma wa sifat ɓe mana si allah inni ko rasiq ko kanko woni arsikowo arrazaq piide misal arrazaq kanko woni arsikowo hande kadi ko ya inno honɗum arrisku kadi arrisku koye jungo allah woni enen e jangga joni ɗe kalfe ɗo hare noon darsu men o hande feddeji buyno yani e o darsu angal famugol o darsu mo jangueten ɗo hande feddeji buyno wooɓi e famugol madhabu ahlu sunna wal jamaa e telde makko asma e asifa joni noon inde allah ɗen e sifaji makko ɗin inde allah ɗen e sifaji makko ɗin hiɗe mari inde allah ɗe o tabintinani hoore makko masalan arrazaq allah no tabintinani ɗum hoore mum assamiu allah no tabintinani hoore mum albasiru allah subahana wa taala no tabintini hoore mum al aziz allah subahana wa taala no tabintini hoore mum sike hiɗe mari sifaji e inɗe ɗe allah tabintinani hoore mum ko allah tabintinani hoore makko kon an kadi ko ya tabintinan ko ya tabintin ɗin piiji ɗon e hoore makko ko allah riiwi e hoore makko kon an kadi ko ya riiwu ko allah riiwi hoore makko sellata ya miijito ha inna eppinde inde ɗo no laba a timi inna e mi inna nde allah ɗum ɗon sellaka tawhid fiyonno sabu inɗe makko ɗen walillahi l asmaul husna inɗe makko ɗen kanko himo sifi inɗe makko ɗen e sifaji makko ɗin ko wonɗi ko ɗin ɗon pat hanuɗa takkidugol e allahu subahana wa taala ko allah tabintinali hoore mum kon naya tabinti ko allah riiwi e hoore makko kon hinaya tabinti jakami andi o bahsu ɗo bimana koko wonɗen e janngo ɗo yaltata e pecce tati sabu fi en janngo bindini enen inni nde deftere ɗo kon ɗum ko konnguli on ɗum ñoƴƴidiraɗi ino haani firtugol inɗe allah ɗen e sifaji makko ɗin yaltata e noneji tati ko piiji ma inɗe e sifaji ɗi allah tabintinani hoore mum masalan allah ini ko o nanowo o inni on ko o nanowo koye mimi yomi tabintono allah ko o nanowo si allah kadi inni wondema ko o hi'owo koyemi innuwo wondema allah ko hi'owo himo mari kadi gite nanowo hemo mari kadi ɗum joni noon nayomi innu simi inni fa masalan allah ini yadullahi jungo allah ngon nayomi innu wondema allah ala jungo sabu o tabintinani hoore makko jungo koya tabintina hoore makko jungo hande kadi noon riwa e nandindingol ɗum ɗon e tagore nden sabu laysa ka mislihi chey wa huwa samiu lbasir jakami andi allah ko tabintini kon hoore mum koyemi tabinti allah ko riwi kon e hoore mum koyemi riwu joni noon hiɗe mari tataɓere nde allah tabintina e hoore mum riwa e hoore mum nana sen faami hiɗe mari ko allah tabintini e hoore makko ɗum ɗon ko ndu waɗɗi julɗon ko yo tabinti ɗe mari piiji ɗe allah riiwi hoore mum fa masalan allah no riiwi heɓugol ɓeygu allah no riiwi heɓugol ɓiɗɗo allah no riiwi heɓugol kafidiɗo an kadi ko ya riiwu konko allah riiwi ɗon fo yoori mum ko allah riiwi konko ya riiwu tabintina diddu mum ɗo kañum kadi eɗen anditina ahlu sunna wal jamaa na ya riiwu tum hatta ɗo sike hina ya endu toon ɗum allah ala ɓeygu
hatta ɗon ko en Allah ala ɓeygu sabu marɗo ɓeygu haray ko neɗɗo ɗuytiɗo ko sabu ɗuytagol ma ngol hatto jiɗɗa e ɓeygu Allah noon kañum Allah kañum ko gani Allah kañum ko alɗu ɗum yakami andi ahlu sunna wal jamaa ko ya riiwu si Allah riiwi hunde ko ya riiwu tabintina inne wondema liddu mum on ko ɗum ɗon woni so tabintini hunde ko ya tabintin so riiwi ko ya riiwu ɗen mari noon piiji o riiwali o tabintinali ɗon haray ko ya waɗu tafsil ɗon ko ya sendidir ndara halfere nde si nde wondi e timmingol mangural Allah ngal tabintina si tawi woni no woodi e ɗuytugol har halfere nden no rondi ɗuytugol mangural Allah ngal teddungal makko ngal haray riiwa ɗum tigi wona no jangiroyte ɗo ni ɗo joni no gasa misal ngal waway en ɓanginande kon ɗum mi faali piide misal aren adden misal mum iɗen andi alyahudiyankeɓɓen Allah kon ɗum innuno alyahudiyankeɓɓen inne hittatun qulu hitta inne fukkanede junubu hittatun Allah ini koye ɓeydi noon hittatun kamɓe ɓeydi on ɗum ɓe ɓeydi ɗo nunu ɓeyni hintatun ɗo jakami andi honɗum ɓe wayli jakami andi Allah si tabintini sifa e hoore makko si tabintini inde e hoore makko aranum ɗum naya waylu inde nden naya ɗaɓɓitu inde nden ko honno nde wayi wona ya bonnu halfere nden wona ya nandin halfere nden ko be famen ɗi toɓɓe nayiji ɗo ɗe toɓɓe nayiji ɗo fifirtugol sifaji Allah ɗi ara num ɗum konnu wona ya waɗu koynete tahrif winde nde toɓɓe ɗo nayi na ya waɗu koynete tahrif konnu woni ada tahrif bimana ko waylugol halfere nden si Allah inni ko sami masal so inni yadullahi wona ya yaw inna no yaddu haray ko jungo si haray wayle halfere nden maɗum inne wa jaa rabbuka innen Allah est ce que waray ka warata joni acci innen wa jaa amru rabbika ɓeyditen halfere fi wata nandini Allah la haray ɗum ni halfere nden jakami andi ahlu sunna wal jamaa inne wondema inɗe Allah ɗen e sifaji Allah ɗin ɓe firtiray ɗi tawata hara tahrif ala to ko inete tahrif ko bonnu inne wondema wayrugol halfere nden ɗiɗi kadi ɓe ɗuma waɗata ko wiyete no enen ini tahrifun wala ta'til ko inete ta'til at-ta'til at-ta'til ɓe bonnata halfere nden ahlu sunna wal jamaa ko Allah tabintinani hoori mum ko mina sifati ɓe bonnata halfere nden ɓe waɗata tahrif ɓe waɗata ta'til ɓe waɗata kañum kadi inne waɗama takyif at-takyif ko ɗum inete at-takyif ko ɗaɓɓitugol ko honno wayi masalan si Allah subhanahu wa ta'ala ini ko o nanowo kunno an wonɗo ahlu sunna wal jamaa on haalɗo ha walaade Allah ko o nanowo kono no o nanirta noon mi yamiraka leñugol kono mi tabintini wondema ko o nanowo mi riiwi ko o paw mi ala sen fam si a tabintini ko ya riiwu si Allah inni ko o inne wondema ko o hi'owo Allah inni basir ko hi'owo ko mi tabintin Allah ko hi'owo honno noon o hi'irta mi ɗaɓɓaka mi jonnaka dole liñugol ha ɗaɓɓita ɗin ɗon piiji ay ɗon mi tabintini halfere nden mi riiwi e ɗaɓɓitugol ko honno wayi ɗum ɗon woni ahlu sunna wal jamaa ɗe mari no feddeji goo ɗaɓɓitayɗi sa inni Allah ko nanowo kamɓe ɓe ɗaɓɓita henne Allah ko no nanirta est ce que himo nanira wano nanirten no sa naati e ɗin piiji haara a majji sabu haqqille men ɗen hatti Allah ini laysa ka mislihi chey kala no miijoɗɗa no Allah wayi andi wona noon Allah wayi Allah kadi inni on walam yakul lahu kufuwan ahad wala yeruji bimana haray enen koyen tabintin ko Allah tabintinani kon hoore muɗum riiwen ko Allah riiwi kon e hoore muɗum ko ɗum ɗo woni aqidatu ahlu sunna wal jamaa si Allah inni wondema wajhullahi yeeso Allah ngon naya inno aɗo na yeeso fanda par ce que kala ko heeɓi yeeso no duwa heɓude koyɗe kala ko heeɓi koyɗe no kombo ɗaɓɓi kombo jonnuma doole liñugol ɗin no piiji Allah si tabintini wondema himo mari yeeso koye tabintin e yeeso ngon inna min ɗon mi anda kon no wayi mi yamiraka kadi yawde liñoya ko ɗum Allah daali wamma alladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga alfitna kala natuɗo e sifaji ala Allah ɗin e liñugol ko onno wayi est ce que si tawi woni goɗɗo siko nanowo haray himo duwa heɓo noppi wa noppi men ɗin haray onno ɗon tigi naati e fitna ko yayno Allah ko nanowo tabintina nanɗe riiwa ko honno wayi wala tamthil eynen ini la ya waɗu tahrif la ya waɗu ta'til
naya waɗu takyif naya waɗu kadi ko wiyete on ɗum attamthil innani tamthil ne nandindingol jaka mi andi kala aya wonɗo mutashabih ayeje jilɓuɗe ɗen ma hadisaji jilɓuɗi ɗin ahlusunna wal jamaa nde ɓe firta ɗen ayeje ma nde ɓe firta ɗin hadisaji ɓe waɗata toon tamthil ɓe waɗata tahrif ɓe waɗata ta'til ɓe waɗata takyif ko ɓe ɗiɗo tati kala tabintita kala ɗo noon kala fedde hiɗen mari feddeji goo waɗay ɗi tamthil sayni yadullahi ɓeyna jungo allah ngo ɓeyna allah no wawi wa bani adama saabu kanko no jogui jungo a waɗi tamthil maɗum ɓeyna honno joni innen yadullahi ɓayna yadu innen noon ko doole makko ɗen fanda wona juuɗe ɗon kañum kadi honno a waɗi tahrif a wayli halfere nde joni si tawi woni ta'til ɓeyna yadullah ɓen a hay hin koyen diwde halfere ɗo nde nde woltake a waɗi halfere nden ta'til seyni kañum kadi yadullah ɗaɓɓiten juuɗe allah ɗen konno ɗe wayi a waɗi takyif jake mi andi e ayeje ɗo sa firay ɗe naya waɗu ɗiɗo nayi kala en nder majje kala aya wonɗo mutashabih woni ko yadullahi woni ko wajhullahi wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ɗin ɗon fof haray ko ɗum ɗo ko ɗum woni mawqif ahlusunna wal jama jaka mi andi noon min sinini komi sunnajo kono simi hewti firgol ɗe ayeje ɗo mi firiray ɗe mi waɗa ɗiɗo nayi nder ton haray nami sunnajo saabu hande kadi on mi firtirali ko wiyete ayeje ɗen no sunna on ahlusunna wal jama firtirta ɗe ɗo mi ala sen fam e joni noon enen en inni wondema hiɗa mari sifaji hiɗa mari inɗe joni noon gon gasa goɗɗo ala landoɗo joni ene inɗe allah ɗen kole jelu ma ko hasi kon en yiiɗo kalandiriji buy hara ne windi inde allah 99 ko inete inɗe allah ɗen happa hatta inɗe goo inɗe goo mo andini en kono inɗe buy no woɗi ɗe o andina en jeko men ndi 99 hinayi min inɗe allah ɗen koɗe 99 to noy wonara ko 99 inne ɓuri lollude kono inɗe goo hino woodi ɗe tawata ara ɗe o andini jeyaɓe makko ɓen ɗe o andini jeyaɓe makko ɓen eyni inɗe goo no woodi ɗe allah tabintini e hoore muɗum inɗe goo hino woodi ɗe allah tabintinali e hoore muɗum allah tabintinali hoore makko ɓeygu wona ɓiɗɗo wona siwa ɗinno wona kafidiɗo ɗinno fof allah no riwi e jungo joni noon hiɗen mari piiji on yiɗo mi senditiɗi ɗiɗi koko allah tabintini e hoore mum e ko allah riwi e hoore mum hina mari noon inɗe go gollitiraɗe ɗe tawata haran ɗum allah tabintinali e hoore makko riwali e hoore makko sa hi noon ɗen kalfe ɗon haray ko position ko darɗe honɗe dowaɗa gollitude e ɗen ɗon kalfe e piide misal masala innugol jiha inna wandema ɗum telemma maɗum inna inna e piide misal sa yehi ka defte ɓe gollitira e makan ɓe gollitira e hayis ɗen ɗon kalfe fof ɗe tabitali fil kitabi wa sunna kono ko inneten kala halfere wowlande tawi nde tabitali ka alkitabu wa sunna si nde fewtinama e allahu subahanahu wa taala ko honɗum wonɗo e madhabu ahlusunna wal jamaa hani darade mum koya ndaru halfere nden naya haykunde naya tabintinde taw ha ndara ko honɗum woni nder ton si tawi woni nana halfere nden ɗuytata mangural allah ngal ɗuytata teddungal makko ngal haray halfere nden no selli kono kala halfere nde tawata hara allah riwali e hoore makko tabintinali e hoore makko kono hara halfere nden no gollitirede si nde ɗuytayi mangural allah ngal ma teddungal makko ngal haray gollitirgol nden halfere ɗon haala e piide misal maddanao misal ka haala pular tigiri ko gollirta masalan allah daali sa hoti ka arabu ay ɓata daali sabu ɗum ɗo kaka pular ene ka enne wondema ka arabu kono ko qala allahu taala o towi allah kono enen firuɗen qala ɗo hono o daali no woodi noon hande woɓɓe innayi ɓe sellata ya innu allah daali sabu daalugol tabitali e inɗe makko ɗen ɗon kono inneten ko inneten on daali ɗon ko gonga nde tabitali e inɗe allahu subhanahu wa taala ɗe ma e sifaji makko ɗum kono ene nde halfere nde ɗuyta e mangural allah ngal ka halfere nden ko teddungal wondi e muɗum
ka ko halfere nden ɗuma ɗuyte mangural Allah ngal kawni ɓeɗe si nini goɗɗo sabu enen ka haala pular ko Allah tu fewtinante innugol daali bani adama ko teddi o ko teddi ka haala pular o hendetake kaari daali walla subhanahu wa ta'ala jakka mi andi halfere nden hay si nde tabitali fil kitabi wa sunna si en yaari gon sengo ɗo si bi mana dallinortoɓe inna daalugol ngol tabitali fil kitabi wa sunna hara en haalade e takkidude Allah ko inneten hayde halfere ɗo se ha daaride ka haala pular a taway ko yi halfere ɓeydayde wondude e teddugal haray ɗum ɗon si fewti Allah subhanahu wa ta'ala jogaki Allah mi anda sen faami hay si halfere nden ndeɗa tabitali fil kitabi ka sunna kono nde tabitali kay ko wiyete inne wondema inda salaf sabu haray enen ko haala pular wonde nge ɗumannade ko ɗaɗi buy hen no woodi hande heɗe mari janngoyɓe goo haray ɓe inna wona en innu Allah daali ko innu Allah wi'i par ce que ɓey noon no ɓeydi sa inni haala ko innata ko wi'i kono ittoyɗa daali wonde mana ko inneten non go'o ella mo waɗuɗo on haana firtirde arabu on pularga sabu haala ɓe haala eno mari noon eno wolirte ɗon ko goo ɗiɗi hay si men jaɓani on ko wowluɗon kon halfere nden jogaki ella sabu fi on ɗum sabu halfere nden naafi ko ɗuytugol teddugal Allah ngal mangural makko ngal jon noon sifaji seeɗaji no tabitika nder alqur'ana mettuɗi firgol hiɗa mari sifaji tabituɗi ka nder alqur'ana masalan allah inni en honno wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khayrul makirin wa yamkuruna kono ina en ennete almakru ka haala arabu ko janfa jon noon allah konini wa yamkuruna hiɓe jooɗi hiɓe eɓɓude no ɓe janforto wa yamkurullah jonno sellata ɗo yahino kadi allah kadi kadi no janfade sabu ɗo sa siko noon naɓirɗa sabu allah sifortake on ɗum ko janfatoɗo jaka mi andi hila mari sifaji ka nder alqur'ana ɗin ɗon firtugol ɗi firtirtake ibtida'an seke naya fewtindi allah kanko tum ko inneten ɗo wa yamkuruna hiɓe fewjude fi janfa wa yamkurullah allah kadi no fewjude fi yoɓitugol ɓe janfa maɓɓe kan ko ɓe ɓeydita kan haala ɗo naya innude kadi wa yamkurullah allah kañum kadi no eɓɓude no janfortoɓe sabu janfa ko ɗum ko zulm allah noon kañum ko ɗum sifori ko adl nunɗal jaka mi andi sifaji no ka nder alqur'ana ɗi tawata a fewtinta e allah tigi sabu ɗin sifaji ɗon inne wondema makru sengo goo halfere nden hino mari teddugal sengo goo halfere nden hino mari honɗum hoyde mi anda sen faami si en inni ɗo joni kaari janfike haray ɗum ɗon ko teddugal ka ko hoyde kono sen inni kaari janfike o hetti kaari yoɓitimo janfe makko kan haray on mo ine ennuɗa ɗo yoɓiti janfa makko kan haray on ɗon ko teddugal heɓi kana teddugal on ɗon ko teddugal sabu allah humpiti wondema hiɓe fewjude allah kadi fewji fi maɓɓe lanci pehe maɓɓe ɗe mi anda sen faami jaka mi andi sifatul makr fewtintake allah ibtida'an fino honɗum sabu halfere nden min jiha hinde mari kamal wa min jihatin ukhra hinde mari ko wiyete an naqsu noon takkidetake allah wimana ɗuytugol mangural allah ngal ɗuyta teddugal makko ngal ɗum ɗo sellana goɗɗo takkidugol e allah subhanahu wa ta'ala jaka mi andi hiɗa mari sifaji hiɗa mari inɗe hiɗa mari sifaji takkodirɗe allah wonduɗe e teddugal ɗin ɗon koya tabintinde ɗa mari noon sifaji ɗi allah riwi hoore muɗum ɗin ɗon ko hoyde woni e muɗum ɗin ɗon koya riwu e allah tabitina teddugal ngal ɗa mari noon sifaji goo sengo goo ko teddugal sengo goo ko hoyde mi anda so faami ɗin ɗon naya tabintinɗi e hoore allah ibtida'an ka fuɗɗorde naya innu wa yamkuruna heferɓe ɓen no jooɗi no fewjude fi honno ɓe wayrita nulaɗo wa yamkurullah sabu ko inete almakru koye jooɗagol fewja e hoore janfa inete almakru ka haala arab joni noon a wata inno allah kadi jooɗi e eɓɓani honno janfortoɓe sabu janfa allah no harmini janfa hande kadi sa tabintini on sifa ɗo e hoore allah a yani eɓe wiyete masibo ka tawhid mi ana son faami ɗuma jaka mi andi ko wiyete sifatu almakr halfere aranere nden ko almakru nde halfere ɗo ko sifa sengo go ko teddugal sengo go ko hoyde ko ya tabintin e hoore allah ka woni ɗon teddugal riwa ka woni ɗon hoyde
honno noon ɗum andortoɗen ɗo inna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. haray heferɓe ɓen ɓe jooɗi ɓe fewji honno ɓe janforto fi waɗugol nulaɗo Allah taala kañum kadi dari fi yoɓitugol ɓe janfa maɓɓe ka jaka men ɗiɗo ko yoɓitugol komin babil mushakala min babi al mushakala ɓe manasa fa ko ndoy en ennete kalmul balaga al mushakala ɗo ko halfere aranere mettude firude halfere ɗiɗaɓere nden ko halfere wiyetede al kayd pehe kañum kadi c'est que sa inni Allah subhanahu wa ta'ala no wadde pehe ko mbo watta pehe bimana al kayd sengogo ko teddungal sengogo ko hoyde hande kan noon enen ko ɗum tabintirante kaalu sunna wal jamaa si halfere nden ari nayen fewtinde e Allah ibtida'an masalan ko Allah subhanahu wa ta'ala inni ɗon innahum yakiduna kaydan wa akidu kaydan hara hiɓe jooɗi hiɓe fewjude honno sabu alkaydu wal makre ɗum ɗon fof ko noone e ko wiyete janfa ɗo kañum kadi nayen inno Allah kañum kadi fewji honno janfortoɓe la ɗo ko min baabi almuqabala wa min babi aljaza ɓe jooɗi ɓe eɓɓi Allah subhanahu wa ta'ala kañum kadi eɓɓi no yoɓirta eɓɓere maɓɓe nden ko nowoni e mana o Allah subhanahu wa ta'ala kañum kadi ɗo hina Allah kañum kadi inne wondema ɓe janfi Allah janfiɓe la ɓe janfi Allah yoɓi ɓe janfere maɓɓe nden ko ɗum woni mana o ɗiɗo ko sifaji ko finon hon ɗuma firtiranɗen noon ko sabu sa firiri halfere nden no fewtiri noon e bani adama a firiri no fewtiri noon e Allah haray hande kadi a hoyni Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗon noon hina ko hani sabu sa inni heferɓe ɓen jooɗike ɓe eɓɓi janfa Allah kañum kadi eɓɓi janfa hewrele mo harmini janfa haray anga hoynimo to ya inno ɓe eɓɓi janfa Allah kañum kadi eɓɓi no yoɓirtira ɓe janfa maɓɓe kam ɗon haray Allah kañum halfere nden ko teddungal wonanimo mi ala sen faami halfere ɗiɗaɓere nden halfere tataɓere nden al istihza jarnori Allah subhanahu wa ta'ala kono daali inna hayferɓe ɓen ini innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim naya inu de ɓe jali Allah kadi jali ɓe sabu koynete istihza ko ɗuma jalkitugol ko jalkitugol joni noon Allah subhanahu wa ta'ala sifortaki jalkitugol sabotugol sabu koynete istihza kon ko sabotage joni noon ɗo konno fireten haray ɓe ayon ini innama nahnu mustahzi'una ɓe inni menen men jalkita e ɓe on komin jalkutuɓe ɓen inne noon Allahu yastahzi'u bihim Allah yoɓay ɓe joddi jalkitugol maɓɓe ngol Allah kañum wona fi jalkutuɓe de sabu sa tabintini sifatu jalkutugol hore Allah haray ɗum ɗo woni hoyde haray noon nayi takkude Allah e hoyde ko ɗum waɗi ahlusunna wal jamaa ɗum ɗo fof ko fi dogugol fi ɗoytugol mangural Allah ngal subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo fof ko fi jollitugol mo mutlaqul kamal bimana teddungal ngal hattangal fof ko Allah subhanahu wa ta'ala sifori ɗeɗo ayaji kañum kadi ko inne wondema ko sifaji kono ɗi takkidetake e Allah ibtidaan halfere nayaɓere nden as-sukhriya kañum kadi ko ɗum ko jalkutugol ko noon e jalkutugol fa yaskharuna minhum sakhira Allahu minhum ɗo kañum kadi aynata haray kamɓe ɓe jalkiti julɓe ɓen Allah kañum kadi jalkitiɓe la Allah yoɓi ɓe komin babil mushakala Allah yoɓi ɓe joddi jalkitugol maɓɓe ngol jaka mi andi ɗiɗo Allah subhanahu wa ta'ala no tabintini hoore makko kono ko ɓe anda kono fiɗirtaade enen en sifike ɗo fi kalfe nayyi halfere arandere nden ko al makre ɗiɗaɓere nden ko al kaydu tataɓere nden ko al istihza nayaɓere nden ko a sukhriya ɗiɗo ko sifaji Allah kono naya fewtinde Allah subhanahu wa ta'ala ibtida'an koya ndeɗa fira ɗi koya innu ko joddi ɗiɗo ɗi sifaji ɗo ɓe hendi Allah subhanahu wa ta'ala sifortake ɗiɗo hiɗe mari halfere kañum kadi sakkitorone al mukhada'a Allah dali innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum haray nafigi ɓen no janfade Allah joni noon si tawi woni ayniɗo ayna kadi Allah janfoɓe la noon ɗum no Allah yoɓuɓe joddi janfa maɓɓe kanko ɗum ko noon finirte Allah yoɓuɓe naya inno Allah kadi janfike ɓe sabu Allah subhanahu wa ta'ala sayni Allah janfike ɓe haray on ko sifatul naqs Allah noon ko sifaji makko ɗi ko sifatul kamal mi anasi faami ɗo kañum kadi jaka mi andi ɗo ko min babil jazai wal muqabala ko ɗum innete min babi al mushakala ɗum ɗo fof ko wonɗen e jangude ɗo
ko en andu ahlus sunna wal jamaa ko honno firirta ayatil mutashabihat ayaji ɗuman jaka siminni yadullahi koyemi innu allah no mari jungo bila kayfin mi daiman kala aya wonɗo mutashabi ko ɓe mi adda eno nayi allah no mari jungo kono nawi mi waɗu bila tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin si allah inni hino mari yeeso ko minu himo mari yeeso bila tamthilin wala takyifin wala inna wala ta'tilin wala tashbihin wa hakada na dey koymi woɗɗito ennugol wondema allah no mari jungo mina allah ala jungo par ce que kala ko mari jungo haɗa no duwa heɓa koyɗe simi naati e ɗin ɗon piiji ko ɗin ɗon haray mi majji few haray mi naati e ko wiyete feddeji sabu ɗiɗe mari feddeji jompuɗi e ɗiɗo piiji moƴƴano wono fedde mu'tazila wono jahamiya wono qadariya wono shi'a ɓe ko natuɓe e ɗi piiji jompi haɓɓiti ɗaɓɓitay ko honno allah wayi allah noon noyne laysa ka mislihi chey wa huwa samiul basir allah kadini la tudrikul absar allah aɗa daali wa lam yakun lahu kufuwan ahad hadis on inni kañum kadi kullu ma khatara bi balika fallahu mukhalifun bi dhalik kama qala inne kala no miijoɗa no allah wayi andoyna noon o wayi allahu subhanahu wa taala aray o hiɓoyama wo ko wiyeten yawmal qiyama wonande natoyɓe aljanna ɓen ko ɗum madhabu ahlusunna wal jamaa hooli joni haray no heddi ata toɓɓere wotere nde mi andintinta ɗo e janngugo ha deftere ɗo si allah inni ɗo kañum kadi wonugo sunnajo kañum kadi no hatojini on no kala ko allah inni ko inde makko ni so inni ko inde makko ni koya tabitin sifa nde hunde ɗo seke so inni ko assami inde makko ko assami koya tabintin sifatu assami inaya hattude inna assami ko o nanowo kono inna on wala nande o sabu sa inni ko on nanowo o ala nande hare aɗa witi kadi on ɗum kamal makko so inni ko on nanowo ko ya tabintin ko on nanowo mi anda noon honno on nanirta kadi himo mari nande so inni ko hi'owo ko ya inni ko hi'owo mi anda honno noon o hi'irta mi ɗettaka liñugol andugol honno o hi'irta ko noon ko honno himo mari kita mi ala sen fammi so si tawi woni o inni al aziz ko jogiiɗo doole al aziz ko jogiiɗo doole koyemi tabinti wonno sabu al aziz ko inde koyemi inno al aziz o tabintinani hoore mum ko kanko kadi jogii sifatul izza ko kanko kadi jogii sifatu teddungal nayomi inno himo mari doole mina kono wala teddungal sabu ka tabintinɗa no himo mari doole koya tabintin ɗon kadi sifa makko mais mana so faami seke halfere ɓe halfere inne wondema madhabu ahlusunna wal jamaa o heɗa ɗuma mari ɗo al ismu heɗa mari ɗo sifa kala inde nde tabintinɗa a tabintinay sifa mayre seke simi ɗuma si tawi woni mi tabintini ɗo innen aljabbar mi tabintini allah mi tabintini hoore makko noon sifatul inne ismul jabbar koymi tabintin hande kadi sifatul jabarut aljabarut sa winti ɗo assami ko o nanowo ko ya tabintinanmo sifatu sam'i nande so inni albasir ko ya tabintinanmo sifatul basar so inni ko arrauf so inni arrahim ko kanko woni yurmeteɗo ko ya tabintinanmo sifatu rahma wa hakaza na ya tabintinde inde nden iriwa sifa sa tabintini inde nden mubasharatan kadi ko ya tabintini sifa ɗum ɗo woni madhabu ahlusunna wal jamaa jonno hide mari feddeji buy honno innay ɓe onno o ceerno joɗo ko woɓɓe woni e jabade kono enen falaka natude e ɗin feddeji ɗo sina ɗum fiwata e majjum e deftere ɗe mari feddeji go innay ɓe onno allah ko nanowo kono wala nande allah ko hi'owo kono wala giɗɗe allah ko inne wondema ko tedduɗo kono wala teddungal ɗum ɗon ko sifatu naqsi no sa inni allah no mari doole haray koye tabintin doole alquwa sa inni allah subahana taala ko inne wondema ko arrahim ko yurmeteɗo ko ya tabintinamo sifatu rahma wa hakaza mi ala si jama fa joni noon kañum kadi sa tabintini kadi arrahma on ko ɓe kadi hooloɗa ka madhabu ahlusunna wal jamaa athar batte konko piide misal simi inni allah ɗo ko o allah tabintinani hoore mum ko o nanowo ene ini so inni inde makko nden ko nanowo ko ɓe tabintina nanɗe makko joni noon na yahattuɗon kadi
ko be kadi adda athar batte ɗum ɗon kadi siki ko ya innu hay fus ala e wowlede ko o nanata kadi ko no woni athar mo ko o nanowo Allah inni ko o nanowo imo mari lanɗe hay fus ko wowlete o ronka lande ala ko o hiyowo imo mari ɗuma gite ko kanko andi kono wayri hay fus kadi ala ka leydi ɗo ko o rena ko o tedduɗo inne waddama o inni ko o tedduɗo kanko woni jooma teddungal ala teddungal ka hoore leydi ɗo ko tawata rawna kanko jonnata wakata ɗum ɗon koya hoolo sifa on hooloɗa isme on hooloɗa sifa on hooloɗa athar ɗin ɗon ɗiɗi haray mahin noon joni ka ɗuma deftere ɗum ɗo fof ko fi sabu jooma deftere nden ɗo o yeytaki en ko sifaji Allah ɗin o woni e sifade kono ko ɗin o woni e sifade ɗo o yiɗo o inni khaliqun ko o taguɗo bila hajatin ko alda e haaju sike o taggirali tagore nden fiimo haton jini e tagore nden o tagirali tagore nden fi yo tagore nden wallumo o tagirali tagore nden fi o ronki imo haton jini wallay ɗum la o tagu tagore nden bila hajatin ko alda e haaju sike o haton jina nayi goto waɗu ka haqqille mum Allah tagu en ɓay woni himo haton jini e dewal o tagi en fi ko rewamo la o tagu en o han bimana honno haray fus e meydantama ko ɗaɗi hadis on inni en haray si annallah fof piitidirama kulol fof huli Allah ɗum fof hawtama waɗama e ɓernde goto ɗum ɓeydata laamu Allah ngo e fuy si tawi woni kañum kadi fof yeddo tagore nden fof yeddi Allah ɗum no fof piitidirama e gorko ɓurɗo bonde o ɗum kadi ɓeydata laamu Allah ngo fof jakka men ndi khaliqun ɗo o tabitinani inde makko nden ko khaliq ko ene tabitinande mon sifatul khalq ko ɓe inna kadi taggugol ngol kañum kadi après noon inne nu athar ɗum ɗon kañum kadi ko honnu koya innu wondema kala ko taga kadi ka hoore leydi ɗo kañum kadi ko kanko tagi bila hajatin ko alda e haaju e andi Allah subahana taala ko o taguɗo ko alda e haaju sike o tagirali en fi yen wallumo o tagirali en fi yen wallitomo dirigugol fewjugol fiyake ko taga kon raziqun ko o arshikuɗo ko ma ko arshikowo kadi inde makko nden razik ko arshikowo bila mu'na ko alda e sonja enen ɗo noon enen sa ɗetti ko joguiɗa kon a okkitiri ñande ɗo ñande ɗa okkitirde janggo a sonjoto kono Allah subahana wa taala kañum ko ɗum ko raziqun bila mu'na yani bila mashaqqa ko alda e sonja kanko ko arshikata ko lallata lahu mirasu samawati wal ard walaw khazainu samawati wal ard mo mari ko lallata ko ɗum o inni kanko ko arsikowo haray kadi ko alda e sonjabi mana o hula ko o jogui kon kadi no lanni nana se fami binnawo mumitun ɗo kañum kadi ko sifa inde makko go kon ɗum ɗo kañum kadi ko inde makko mumit joni noon si Allah inni ko o warowo haray ko ɗum hanɗen a tabintinde so enni wondema ɗuma mumit koyen innu wondema sifatul haya wurnugol e warugol kañum kadi ko Allah subahana wa taala mumitun ko o warowo kadi bila makhafatin ko alda e kulol siki o warirtama fiimo huli wondema waɗanoymo kuudeta ñande goo Allah subahana wa taala kanko laama kanko himo waɗanimo kala e meɗen ladial si ladial ngal hewti on tigui maaye joni noon maayugol ma ngol ɗum firta wondema Allah hule ma Allah taw sa wuuri a dartoto laamu makko ngon ɗum ɗo fof ko ɗum ceernoɗo woni e rewde ɗo mumitun ko o warowo bila makhafatin ko alda e golon ba'ithun ko innintinowo bila mashaqqatin ko alda e sonja iɗen andi hefere maɓen ko ɗum ɗo landotono man yuhyi l idama wa hiya ramim ko hombo wurnitata ɗeeƴi e wuɗuɗe ɗo kono Allah innen wondema hon ɗum woni wa huwa alladi yabda'u l khalqa thumma yu'idu aray ko Allah fuɗɗi tagore nden kanko kadi ruttoyta tagore nden ɗo kadi ba'ithun ko immitino jakanandi ɗo kañum kadi sifatul ba'th kañum kadi bimana ɗum ɗo fof ko inɗe Allah khaliqun raziqun mumitun ba'ithun ɗum ɗo fof ko inɗe Allah haray noon ɓe tabitinano sifaji ɗeɗo inde mushaqqatiji majjum leyɗo moyni on ɗum ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqi serali sifaji makko ɗin ko arani adoyo qabla khalqihi ko adiyo
yo innen wondema yo tagu tagore nde kon ɗum ngol bindol no faandi bimana naya innu siki ka madhabul ahlu sunna wal jamaa naya innu ko ɓay allah tagi en on tuma noon o heɓi inde taguɗo ina ɗum allah no wondu allah no jogino inde tagugol allah no jogino inde tagugol ato yo tagude mi ana sen faami bimana ma zala bi sifatihi serali sifaji allah ɗin qadiman yani awalan sifaji allah ɗin koɗi duumiɗi e makko qabla halqihi ko adi o tagude tagore nden ado yo tagude en hari himo inne khaliq himo inne bari himo inne mumit himo inne hay himo inne qayyum mo inne sami nayen innu ko ɓay allah tagi en on tuma noon eɓe piɗe misal maddana misal fino bindogol laaɓira min kam mi jooɗi ɗo ala janngude nde deftere ɗo joni ene ko ni mi heɓira o way hari mi andade e deftere mi janngude ma on tuma noon mi jaka mi andi ara nun hari mi siforaka miɗo wawi nde ko ɓay mi wawi nde mi sifora noon la wawi nde jonnon ko ɗum ɗon woni en haalata ɓentinde hore allah naya ino ko ɓay allah tagi en hande kadi noon gila ɗon o heɓi inde tagugol ado yo tagude en nun hari o innetake ɗuma taguɗo ɗum ɗon sella koyen innu hari allah gila law hari allah sifaji makko ɗin ko duumiɗe makko gila law ko o inna wondema ɗuma taguɗo ado yo tagude en goɗɗo no wawi allah andade ko fiyon no ukkiɗen e wowlugol si aɗi haalani saabu hiɗen mari feddeji innuɗi wo allah subahana wa taala ko ɓay o tagi en on tuma noon o inna o jonna inde taguɗo ɓe faami kaka ko ɓay mo wari o jonna inde warowo ko ɓay o wurni o jonna inde wurnowo enen noon ko ɗum ɗo faala ɗen riwde ahlu sunna wal jamaa jaɓatan no fi noon honɗum haɗi ahlu sunna wal jamaa jaɓa ɗum noon sabu sa inni allah ko ɓay o tagi en si o heɓi inde wondema tagowo maɗum taguɗo hande kadi jake en andi fewndo allah adu yo tagude en num hari himo mari sifa mo o jogaki hare on ɗon sifa ko fuɗɗuɗo hara on ɗon sifa on ɗum ko fuɗɗuɗo sabu sa inni fewndo adu yo allah tagude en hari o inneta jake men andi taga ɗon haray winnugol ko kanko tagi haray ɗum ɗon ko haray ɗum ɗon fuɗɗi joni noon si sifaji makko ɗin kanko sifaji makko ɗin kanko fuɗɗa no woniri noon haray allah subahana wa taala ko o inni hoore makko on huwa al awalu wal akhiru wal zahiru wal batin huwa al awalu ko kanko woni arano mo fuɗɗa ko noon kadi sifaji makko ɗin kadi ko arani ɗi fuɗɗa min narasan fa lam yazdad bi kawnihim shay'an lam yakun qablahum min sifati allah ɓeydaki hay e fuy e sifaji makko ɗin ɓaawo o tagude en e hunde nde tawata hari o jogaki e sifaji makko ɗin ko ɗum woni ka haala ɗo nayi en ɗetto hari allah sifaji makko ɗin no ɗuyti ɓay noon o tagi jinna e malaika e ɗuma on tuma noon o heeɓi sifaji goo bani adama kan noon koko noon bani adama si goɗɗo innama ɗo kaari ko okkowo ene on tigi heɓida e okkugol ngol o heɓidaka e okkugol ngol ko ɓay woni o heɓi on tuma noon o hokki mais addo yo heɓede arina okkowo ko ɗum ɗon noon ahlu sunna wal jamaa faala rimde ɓeyni lam yasdad allah ɓeydaki bi kawnihim sabu woodede tagore nden shay'an hay e fuy allah ɓeydaki hay e fuy sabu woodede tagore nden lam yakun qablahum min sifati hari e sifa mo o joganoki kala sifa mo o jogi ɓaawo o taguɗen ko on kadi o jogino ado yo taguɗen ko noon o firti ley ɗon kadi kono ko haala wota ceernojo woni e tentingol ɗo wa kama kana bi sifatihi azaliyan wano woniri noon sifaji makko ɗin ko arani ɗi fuɗɗa kadhalika la yazalu alayha abadiyan ko non woniri kadi ɗi serali e hoore allah ko ɗi luttayɗi e makko sike sifaji ɗi no woniri noon ɗi fuɗɗa ko noon kadi woni ɗi lannita sifaji allah ɗin ka allah ko samie ko noon hina fi hari na o sami jonnuɗemo inde asami laysa ba'da khalqi al-khalqi istafada isma al-khaliq wona ɓaawo inne wondema
tagugol tagore nden o nafitori heɓugol inde taguɗo wona ɓaawo tagugol tagore nden o nafitori inde heɓugol taguɗo sike ina ɓaymo tagi en hande kadi noon o heɓi inde a tagowo gila law mo woddi on sifa wala bi ihdathi lbariyati istafada isma albari wona ɓaawo fuɗɗugol tagore nden o nafitori heɓugol inde fuɗɗuɗo tagore nden lahu mana rububiya hari himo maruno sifa jeygol wala marbubun mo jeyaka siki Allah kanko naafi ɓay o tagi ha ngasi o tagi kammo e leydi o inni joni ko kanko jeyi hari ado yo tagude ɗiɗo piiji oynatake rabbu Allah no inneteno rabbu ado yo tagude en ado yo tagude kammo e leydi hari himo mari sifatu rabb na ɓay o tagi en o heɓi sifatu rabb sina ɗum so tawi woni ko noon naɓirɗa haray rabbu on hande kadi ko hadis sifaji Allah ɗin noon hon noon ko qadim walaysa hadisan mi mana sen faami siki Allah gila law no inne arrab ado yo tagude tagorde hari himo mari sifatu rabb kanko noon wala marbubun mo jeyaka siki Allah gila law sifaji makko ɗin ko duumiɗi e makko ɗi lannat ɗi fuɗɗa ko o jeyɗo kanko wona mo jeyaɗo wa mana alkhaliqi wala makhluq himo mari kadi ko wiyete inne wondema inde taguɗo o hannu wala makhluq wala tagaɗo Allah sifortake inne wondema ko tagaɗo wa kama annahu muhyi almauta ba'dama ahya koko woni e jangude ɗo fof fayidi ko fikra goto inne wondema ko min babi tawkid wa kama annahu muhyi almauta no woniri noon ko kanko pellet ko kanko woni wurnitowo mayɓe ba'dama ahya ɓaawo o wurnude istahaqqa hadha lismi qabla ihya'in hari Allah no jogii nde inde ɗo adoyo o wurnude yimɓe ɓen sike ko ɗum ka haala ɗum ka wirde adoyo Allah addu en aduna wuuren hari himo mari inde on ɗum ko kanko woni wurnowo na ɓay e o tagi en waddi en ga en wuuri o heɓi inde wuurugol o har gila law himo inde on ko kanko wurnata kanko warata adoyo tagude mayde adoyo tagu piiji ɗin fof har himo jogii inde makko ɗe kadhalika istahaqqa isma alkhaliqi qabla insha'ihim ko non woniri kadi har himo mari inde wondema taguɗo ado inne wondema fuɗɗugol yimɓe ɓen kadhalika dhalika bi annahu ala kulli shay'in qadir sabu piiji ɗin fof Allah subhanahu wa ta'ala himo wawi wa kullu shay'in ilayhi faqir piiji ɗin fof ko wasu ɗum ka Allah subhanahu wa ta'ala sike ko faala e yeyataɗe ɗo piiji ɗin fof ko wasu ɗum ka Allah subhanahu wa ta'ala wato jina kanko ay fus wawal gani wa kullu amrin alayhi yasir piiji ɗin fof kadi nono newanimo si o faalama hunde ko inata ko kun fayakun arande woni wala yahtaju ila shay Allah hatun jina hay e fuy Allah hatun jina hay e fus Allah dali laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir haray hay fus alawa makko ko o nanowo ko o hi'owo o yiɗo o tabintini ɗo sifaji makko a ɗiɗi as-sami'u wal basir joni noon ɗo ko o tabintini ɗo afwan inɗe makko ɗiɗi ko o nanowo ko o hi'owo hande kadi noon min nayi min ko o nanowo ko hi'owo mi atta ɗo ko o nanowo himo mari nande ko o hi'owo himo mari gita ko ɗum noon mi hani ataminde nayi mi tabintin ismu on tum mi riwa inne wondema a sifa ko mi tabintin alismu wa asifa kama zaba alisunna wal jamaa sikku to haray hiɗe wawi hattude ɗo inchallah haray noon ɗi koko mi jangi ɗo fof hiɗe mari ceernojo go wallitiɗo en o yuɓɓi ɗum ɗo fof e nder gimɗi nayyi o yuɓɓi saabu ko nde deftere ɗo hinde mari charhuji buy jamamo sari heɓuɗen ceernojo e ɗi ɗuuɓi sakkitoroji ɗo wallitiɗo kanko kadi wari o tawi golle ɗen ɗe waɗama o inni min kadi mi wallitoto mofte ɗen o ɗetti nde deftere ɗo o yuɓɓi nde e gimɗi joni mi janga ko janguden ɗo fof e nder gimɗi seeɗaji ni fi en faamu ceerno ɓen ko honno ɓe uddiri jolɗe ɗen mi janga ko komi ɗum manni ɗo fof gimo inne wondema ko hattiɗe jangude kon mi janga gimol aranol ngol o inni yahluqu duna hajatin wa yarzuqu min gayri ma ma'unatin ma yahluqu bila makhafatin mumitin wa bila mashaqqatin yab'athu min ba'di al-bila وهو كما هو بالكمال الأزلي فهو يدوم بالكمال الأبدي ولا يزيل في الصفات أبدا كذا عن النقوص كان مبعدا وقبل ما الخلق له اسم
وقبل ما الخلق له اسم الخالق وقبل ما المخلوق معنى الخالق لم يستفد ذلك بعد الخلق فأثبتا هذا له بحق وقبل ما البرية اسم الباري وبالقبول خذه لا تماري كوكو مي جانغي دو فوب o dartuma mo fop o dum hawtiti e der gimdi nayi yubbindiri dum do fof yo welu hunjade haray ko ni hirden enen wondema o cernojo do abi Ja'fari Tahawi hande ko janni en ko tobbe ko inde Allah den e sifaji makko din haray ka rabbin dingol e der yewtereji enne wondema kongoli didi mi rabbindina ko janguden kon do fof ko jangudo den hande ko inde Allah den kanyum e sifaji makko din hare non din no senditi tati ko Allah tabintenani hoore mudum fil kitabi wa sunna din don enen Allah sunna wal jamaa ko ya tabinti inde e sifaji di Allah tabintini din e hoore mudum ka defte e ka sunna ko Allah riwi kon e hoore makko kanyum kadi ko ya riwu de ko tawata kon hara Allah tabintinali riwali din don na ya haykudi na ya dettudi ko ya daru mana majjon sidi wondi e teddungal e jonnutugol mangural Allah subhanahu wa ta'ala hare wowlugol di harma kono ko wodditagol di buri moddude si tawi non woni haray ɗin konnguli ɗon ɗi ɗuyta e mangural Allah ngal e teddungal makko ngal haray ko wontigi woɗɗitodi innuɗen kadi wondema haray sifaji jowi hino woodi alkaydu wal makr innen wal muhadaa e wal istihza ɗi sifaji ɗo ɗi takkidetake e Allah ibtida'an haray ko joddi ko min haythul jaza wal muqabala ko wiyete ko min babi al mushakala haray ko darsu men onni inchallah en hiɓoye kañum kadi darsuji arayɗi ɗin ko honno inne wondema o ceernojo inno abi Ja'fari Tahawi o hollirta en kadi ko woni sunna jakanal li woni gol sunnajo hare no hani hoolagol toɓɓe ko den toɓɓe ɗon wonne e jangude ɗo yo Allah ɗettuten hoore tawhid e hoore mazhab al sunna wal jamaa hare la hacca ɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ko ɓe yimɓe sunna ka finde maɓɓe nde annduɗa hino senni Allah e ɓanndu ma wa'ugol wa men waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliren en hoynatama aybinen goma wa men gomɗimɓe godal jaati Allah e inɗe mum e sifaji mum jumpaali haali ko wembi en waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliren en hoynatama aybinen goma wa men ɓen bollinaali ɓe mbaadinaali ɓe nandinaali ɓe ɓandinaali ɓe ellinaali ilahu men waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliren en hoynatama aybinen goma wa men yiɗunoɓe teddini alu bayti muhammadin kono non a ñaali sahaba en kohoɓe men waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliren en hoynatama aybinen goma wa men